Kidkhot ka Jointia Student Movement JSM kibla thumu bantur da kabor ban lepen prai ka khardop krong khajna balabu da ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ha khanduli ha ka laipoi trip naitung 8000 pulai penban kila sa khanglenti no ha ki bor punya district ka West Gentle Hills ha namdong kani ka jingsha khanglenti ka lawan ra ya ka jingenia ka bajur ha pring ki bor punya district bat ki nongilam ka movement ka movement kadi ka kenhun ka balalam khmat banyaki dawa ban wengi ka tika khada wat hadu akhmat yeng dor bar Gentle Hills Autonomous District Council bat ka office udupdi commissioner ka West Gentle Hills hajowai haki khindiat tayo baladam ka jingbom mi ai na ka jinghi hajowai ka lapan sat ikit khot ka JSM bat pen khre bantur syakhanduli hadian ke jikran ki bor punya district lapan tip bakan dan ke jingjure put da ki regional committee hakalai tarik unailar ajar pulai bat kumta ki nongelam ke JSM ki lapan jam bat apshwa ya kate ke jingelang kam hantu kim kren da bakatu don Assam don Meghalaya kamen I ka kam bakatu di jaka jungi khanduli wong kam katu di jaka jungi hatu kam ra Jakarta bagalong dei toto Jakarta baong kam dei banga thau hi kadi kai batia kren kitu hantu kata kebijakan dia kajian yang kata just a little bit sir habade ka kam awri awra prashnong maki bali pada ka Assam police kada want pulang tu yes that's right Prashnong bali pada ka force ng Assam ka government Assam ka timla walai ai to lok ka bas kuntanak hadu menta ke ipat kalong kalong ke bas kuntanak hadu menta kalong ba hamjai umsna hamjai kata ba wa buram belat ni kata adai kata hamya jai ko menu wan asam te la kam dia ngiru nakaliang dia ngi persang kam video dia bes ni yem kwa kanya dan banyak dia yem kwa agravate yem kwa apa ni ada lenteng ha nak cakap lah if the government again the people of Meghalaya let's go together because we are not making any problem it is being discussed at a higher solution. You want to chase out the Assam police who are doing duty there now, or what? You just tell me. We want them to be in their own territory. You explain us, then only we will support Then you go and tell them to We have to know to see the situation what happened to there. in order to get support by the Meghalaya police and Meghalaya district administration. We have to explain us what is your purpose of going If you want to chase out the Assam police from there, then there will be a big altercation between the Assam police and Surabaya. Don't kita kasih orang don. kene Yang ini syok ni. dia ong ngirong meeting teh ngirong ong ba kai ke bengi kran la wan ke CMR lu kade banung saya kemat sunong kemat kinong jasa matina Direct contact. Kata kalau lakulah di bisi wong kumdo ong je kata ngin khot table bani kran watlen sebenarnya kejile ke jong pi bade ke jing menti jong pi khot ini ben I ba phim burong nakadaw ba yo kata information kan bakan don kata office ni lai tarik tu maulo tu kan ya kai ka jing ya ki kai bu lai pen bet because tu basni bawan cha office jong ni ro phewan lang bat ki apa tu yang senang Nada kinong yalam kini district administration police department tip ki woto khanduli the issue sana di oleng ba council the tip chi woto hapo khanduli to hapo po Meghalaya kinagaling di district nagaling district administration ile cha gi ubo ga That's one point. Jangi pikir dia, kabayu asam wan hati ban hapo kecaka jongi pimkang. Jangi pede nang ni kecaka pikang. anam dong dikang KAC te sausi wong wa perdi ke jing temu yong I hadin gi jing ki go per da chimi ke senjam go her lai pen prau lai pendu pendam go be krat I rek asam force Henry ko sausi wong wa nakaliang yong ki district administration jengkat bagi force yong ki Meghalaya da pen senge gi I hai tai hapo chnong kham hapo chnong namdong da ka lukti gi I te Henry da prachang hi wow yatur itia Henry dami no ke jing kelam wa nakaliang kamu ang presiden tu nakaliang yung district administration nakaliang police department da pentip ki wa hakalay terik yung ni benai wan daw emno kajingi chem RGCM kerpang dimenta wiyatai thir ya kani ka
jing e yong pajba ku em hati po chnong khanduli ti I kam dep kelam che wala kani kali tarik na kaliang yong kini CM arngut la demwan gi la demye gi we garai wo remove la ne ukendria ya katiki entry tax gi dite kajing ye khi umem yu khang umem yu u pendok pendam umiem yu ka uti hanrei kajing ye khi ko jar hanrei la ne khang uti pi hanrei kenmo wo chi sen arsin ye pi khang uti hanrei dang em gapor mulai turi demir di senyau mulai penpra ya katiki entry tax gi ko em hitai lada ke sarkar maaf ko lada ke sarkar umeng go ye katiki entry tax gi kateto ke insurance ko kwa we chak I kam ga senjan jas dan movement next ni hadis ke diari kado cita ca kanduni stai atau bo ceket ke Assam peman ke ceket bean dan ke ceket ko man percaya ka citizen charge yang ke jela Meghalaya ko bo apur sam yang ke Senang kanduli kam ratib langwara orang hab ko ga area untuk area ko ya hajapot te da te ya gani ga kam ga sen da hiari emerging smu live pia pra la ni produk pedam ya ketai ga ceket nai da wa ka sarkar da bo tengo na ko por da ong go I wa urumu fika henrai yo imam kat opte I na geleng sen ni da hiari da mana poi haga chnong namdong tidak yang di magistrate bat ki polis posi te daya kelam daya kanagi te adente man daya forum man kana te mi kita kejingnya kelam wa I kam keseng te I ya ka pular wa kat kam ka jing ong naga office yung deputy commissioner wa kali tarik dan ni lamto ahli tarik dah ni tiau dong wan dong ya cham ki arliang ki chief minister teto chief minister yang Meghalaya baru chief minister yang ke Assam kau ya kelam no ya betai ga ceket ko emtai but harga jok por le ya kelam langi haji to wa upur Assam yang ke Meghalaya wa ke Assam lembaga regional committee ko wada kita set up ada sarkar te harga jok por yo le ya kelam wa Chairman yang ke regional committee wada ongu wa ya gini kam di dalai sekmat ya cha I katukan ipo na te daw ikam geseng daga jing ya borom kliang bat daga jing kermen chania air sarkar wa uyang I katukan ipo hapo ni tiaw yang nubnai bai ya ke sarkar le go to imo ke kam ke jing klam bat ke jing khana le ke jing wadra ki ya I ke jing pin sakhet dan da wom to